Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أم تغين الله سبحانه وتعالى في كما شيطان تورما ولا رسلنا من دمنا تفلان في أما زيزالا الله سبحانه وتعالى تكبركاي كان يجري الله سبحانه وتعالى لا ستكي مساله الحول والقوة كله سي أن فغان دكنيني وبي الله سبحانه وتعالى دما دفع كان لا فجيرا لا kaka korta anaka bunye jirala kanyina faka faranga jango barani adamina na heramina ala kandeme akadaja herala adabara famu nyuma mingama kadim hurumandema Allah ta'ala kandeme akakoye ala kake aljina saray anambal alsalama bela jeleye oko famu solike dave ngundigi ka Allah subhanahu wa ta'ala kanunya min ladun adama ila nafsi fi suri ka min adam alayhi salam tlela ka tase dum ko le debe melekelima nima fon damana dum ko le zanve Allah subhanahu wa ta'ala alakira satuma kere ka kanuga temika ko alakira ba kere ko kanga kiraye am solika ka alaka yamaru do wala nyuman dondo salama ayto nga hagli to ala o ko fama de Allah subhanahu wa ta'ala fe alakira ba sallallahu alaihi wasallam kanu ana bunye kama alaka anyuru nga jela bon ko ya kanga lahara no ko ya asama nan solika alakira baka am solika alakira sallallahu alaihi wasallam jinyan zanu monga munun gara alaka kira fe no ma java ka solika abona sanu monga aya bona ukalifa ma kwanga kufe alakira sallallahu kama ni saraba alakira mbara na kwa bode nyinave ama yin Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka njidi ukanuna alaka mbalo al-islamiyaka Allah ta'ala kan fatu al-islamiyaka asamo namboro la mi folidi al-islamiyya chema ana musomama alakira mando sangura donanga ni nabi wele ko sunnatu umar alayhi ridwanullahi wa ala sa'ir sahabati amul hijri ka alakira sallallahu muhammad mande kam aywa jate siki aywa ka sana yelama kalo foloke muharramu ye sayyidina umar ka sunna do alaka satama kwama alaikum bisunnati muhammad mandum nene tasra min di ama ayo mene wa sunnatul khulafa ar-rashidin min ba'di nanam la keku munu min baraka ne muhammad satama ka ketugo nyumana ayo fana ka sunna mena addu alaiha bin nawajidi ayatugo kan ci aka umar bu khatabi ye muharramu kalo no jomena kalo ye sahaba munu nuna benat le luka je kono ayo kanga salama kalo foloye atle foloye alaka satama ka hijra so ma dai ambe allah ta'ala deli alaka nu sara kayra la munu nyene jata indi amma nyene nya samba kele sange menani an sambi saba an konondo alaka ma do ayo faratu bu jate ka anga balo ko de antoye o de anjamuye nama nye ko sangura do nanga amdi ko alislam furo banyama kuliye kullu amin wa antum bi khayri am ala deli alaka sanya manjira ana akan zoro herala alako kaka alaya kama alako ka alaka sallallahu alaihi wasallam na bona sanamo ngama nas'alu al-aliyya al-qadira an yaj'ala sanata lana sanata khayri am satiki masadeli sangura min dala lefle alaka kanga hera saye wa afiyatin wa salamatin da'ima alaka kanga lafiya ananga kishi dumine saye wa ziyatatin lana wal ikhwanina al muslimin fi jam'i harakatina wa sakanatina amin am ala deli kukura alaka sangura nganga jidi saye anambal al-salam belajele angal lama belajele ananga siki belajele la alaka jidi Allah subhanahu wa ta'ala kan korota ala ko kaka alaya kama ala ko ka alakira sallallahu alaihi wasallam bonyana barka kama ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala ka jon mom na ala lati gara ko ala ni zanga ngar sake ko nyo duko nyuma ke njigi kan ala la njigi kan salama wula assalamu nya amina fosiza mba dongo Allah subhanahu wa ta'ala tani duko yimbla ni ma babe ala fa dugmo ko kola salama wudo no lu ko Allah subhanahu wa ta'ala ma ala ninga njigi kan ala boke ala ka duko yimine o tamene ko fe Allah subhanahu wa ta'ala ka jon وسيكون بتقوى الله العظيم
ma la din yera kun la dele ko ato anga je anga sira Allah subhanahu wa ta'ala ni ala ko anga minge ala kramando ato anga zego ke okelila wa uhadhirukum mimma asiyatihi da'iyati ila azabihi al-alim ma la din yera kun la dele ko ala ko anga femin dabla isto anga zego ke o dabla lila ala ko noko yana balba assalamu bela jelema balma ke balma muso ji an Allah har kuna wolo absoronen de ni mami ni sego ken na ga jela bokke kunyera ni mami mbana ni ma bi cebolo jena ya la har abi cebolo Allah subhanahu kan gishi oma ala ko kaka ala yakama qad jalasna bi idn al haqq jalla sha'nuhu assalamu alaikum mandon ni yanzu gile Allah subhanahu wa ta'ala ka jin anaka korta konnana fawqa minbar al fiqh al maliki minbar al fiqh al maliki 120 Allah subhanahu wa ta'ala ka latige abulalla ya anga zekoni ke Allah subhanahu wa ta'ala ka dinena kirangare yana malkun an saka tasiraka aywa minbaru 120 ni bara sanma minyi ni nyanzu gele ala am salamu deli halibi ukande men dukoye bari ala kande maana Allah subhanahu wa ta'ala fon siriyara alkalamando assalamu alkalamu insha Allah ta'ala tabi'un lisabiqi bishina sigila bi walada juru sirime walada temene dola من الرسالة لأبي زيد القيرواني دينا كتابو بركة من بامبولو نبي ويلان في كل رسالة ندون قطرة يا سبع إمام أبو زيد القيرواني أني ولد دمنا مينجا أو غفلة إن شاء الله تعالى بشونا سجيبنا تكو أكونا غفيني غفي بركة ماي أسلام من مكوب بركة لا أسلام من مكوب الله تعالى بتولي لا تشجيليكا ولا ما أورث هون ونفع أيا سقوني ولا دينا aka soko ni ngafina insha Allah ta'ala alaka gatura bina min zabe mi dugo nyina fa ka dugo kenya insha Allah ta'ala saqif alaiha bil lisan ash-sharh wal bayani mi jwaka ka wala nzego dama jira la ndi fevera ka ndi fem wala yen ka ta gafe ndatu insha Allah ta'ala ni firge mi ka batula mbalma ka mbalma musabe wala wa bina mi vuye insha Allah ta'ala ni ya minete in alakra sallallahu alaihi wasallam ka layini bibbe kuma man noko koy kabben alakra sallallahu alaihi wasallam ka layini ye wadega gele kuma mangala da kabben alakra bakal la yini o de ka gele mana manye ko tle jugu do nanga ko bekra afobaye amba jira la ni mami ni hagilto nga fen nuna Allah subhanahu wa ta'ala bi boda dima alaka boda di anambal assalamu bela jelema alaka getura mi dugo kan salama shubela jeleye alaka hina ula narju da'awatikum salihah anna al-layli wan nahari balma kay balma muso amma go baka dugo sanmawna shu anitle konnana ni mbarayi alaka saka sabati anyi يرميك بوالا يرجرك بوالا كك ابتغاء لوجه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يرني بارا على كوي اسمو الكرمندون لما انحى الشيخ الكلام على الخطبه مامنا نغنا على كغترا ارسلتي مامنا سسان نات لا خطبه نيفوليلا شرع يبين لنا كل بياني سسان اجوران اني ابينا بغيني كاني بغيني بلجليلا السبب الوحيد في تاليف هذا الكتاب المبارك munya le rabla ninga fe sebenina ka fara alakira sallallahu alaihi wasallam ka dina gafeuka abino kunde fanye bangini chenyumana jango anyeru ka donga fo koyemi alaka kile nyumande amma afa yadmina zalika bayyana anna al-imana ako nyefoli konnana akele ko feka kitabu 7 aywa 7 ngun nyefo aya banganyi kukura kwanga donga fo fembi wele ko lemania noye ala dana ya ko murakkabun min thalathat ashiya kwa ay afarame nyonga fejia sabadela ni tukura nununa larabu ya tauhidu dila ka chaya ka aywa atike ka chaya ka firge ka nyami aywa twasongo ni jamusongo do je fanga nyini ni je joro nyinado ngani mami dugura nununa nunu nya sabe ala jati de kama ni tukura nununa nunu mi vuye abisi Allah subhanahu wa ta'ala ma isebi bo tawhidu qur'anu nun ferekela am ala del ala ka fam tugu nyumadi anambal ma assalamu bel jelema ala ka ngana ko ala dana ya sige me nyonga fajiya saba annoto ko ka folo kapma ni Allah subhanahu wa ta'ala kelebandi yayi ka pma ni alakra sallallahu alaihi wasallam ka kira shari'a ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah jirera ka fa Allah subhanahu wa ta'ala masakelenye ndara la ko algraba sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ka kiraye bunya nyinna kunde to nyinna kunde masaka kunde koni le bana joseph vola a joseph lana at-tasdiqu ibo mi fu idala mbalma ke mbalma muso aka soro zirite idama la idusukuna ko ya joseph lana a joseph zabana ana laban ko de al-amal bil jawarihi
mbalmake mbalmamuso ni ya buida ku idara alaka kilbandi yalla ka buida ku idara alaka ba sallallahu alaihi wasallam ka kirela ala na ka kira man ibla mina iko keni semonye ayni bangani ayo aka kitabu dondala kitabu wala fil sababu o fole ko fe ayni voga faraka akhwani fillah mbalma arsalamu man arada al ilma sahiha nunu mata ko ba jirana ni mami mago be doni nyumana doni cietigi la mebe mase alama fa alayhi bi kutub ulama irasakhin atigi ki soko nin doni sabatile tigi nunu o ka gafewla ma katabu lahamani wallahi la ilaha illa huwa umma sabani ke songo kama wala na taqul shuhrati umma aywa kuma fana ku kaye o ka don nunu ni sabani ke ala nyada nyinne kama nunu ngumana allah subhanahu wa ta'ala jenyin kama ala ka dina demeni kama jango allah subhanahu wa ta'ala ku fle ni yafa nye alkama jodo kenaka jazakumullahu anna khaira ami dugo ka uye alaka no sara khaira la uye ne mbara nyuma minga jango ka angana kaze alama ambayin alafa usara be alaka allah subhanahu wa ta'ala kanu sara nyumana nan gorfa nyabla temena qala shaykh rahimahullah alaka gatura arsalatigi ako wala temene joro la niyamuli to ni wala da kuray ako amma ba'du ako ni ngofe ni la rabu kan puma nyumando kalimatu iftitahin wa fasali dakurinya kelemindo abike ka puma dayele ka farabashiya yaqulu man arada al khuluja min kalamin ila ghayrihi ma min ba fa ka bo puma dola ka puma kura dayele la rabu kana otigi de ben puma nyivo alhamdulillah rabbil alamin alaka getura ayo puma kan fo o ba jirana ko sisa niya botay ayo puma korolela ka puma kura dayele o puma kura dayele tola ka jirana ka fo ko koy ala damade salama nyina ma yatse ka ken fenwore ni dugote salama bi seme ala de ka jien fen bela ayo puma ka zanma fana damene ni dugowe ayeraye abalma assalamu wiye ako ayna lallahu wa iyyaka ako balma ke maharazu emiyen ne yamaru ya ne mbara sanma yi ñika yamaru laje nya soro yu wafako nasal kitabi an qur'ana be ben ñika ñini fen laje nya soro yu wafako nasal sunnati an alkaraka sunna be ben o ma meddugo kiye majin allah subhanahu wa ta'ala fa alaka ambe sababa ma ay ana allah min wasisa nay famu fla be sorala ma be sega fo konna ko aya fo aywa ta'ziman li nafsihi kayira ko bonya jira na muallifuna ko tabulata oy ni na nyona mabaw alaka walu getro ko tabulate oy apma koro flana am wadata amba fo ngaka pma koroy ay dugo ke aya nyin allah subhanahu wa ta'ala fa alaka le deme alaka arsama fo ba jama kulu belaje le deme wa iyyaka ako abalma ken no imam mahrazu ye mi ya yamaro ni arsala sabaniye ko be ala deli alako fana deme ay ni dugo sanma minge ayiraye ana balma ke an arsama fo ba jama kulu yambe ala deli alaka mine ko be allah ta'ala del ala kandeme ala ra'ayati wada'ihi aka kalifal fen olu tangane kan ye kuma bayda assalamu on da do femi min nyini nunu nde bo nyini non sigira am ko be ala fe je joro je na folo je korta je dawro nyumo na am to daga banaw na nu nyen nganaw ye gaturaw do nunu ba don ko nyini fe be min do yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu jono ngam wokaka moti ken fukata je wuli ni alaka gaturaka nyini fe yitlo ma jo ako mi ala deli Allah subhanahu kandeme ala ra'ayati wada'ihi ala femunun kalfama ala kandeme o feun tanganika anga segu tanga ala na kira sakola kana nganye wa hifz ma awda'na min shara'ihi bi ala deli kukura Allah subhanahu kandeme aga sharia tanganika ay sharia min kalfama ay dana danga kaka sharia munun jirana bi ala deli ala kandeme angu tanga anga nyinama ya konna min indel bologhi ila mamati ka minam balku ya dola kata se anza doma ala ka dugo menen ye dugo ye dugo bela sanada do ala ka kilin mande amma ayo kaka korfa jirila ka dugo bunya na ayo akorta jirila ay femi vo jangu ka sika famu kanye amba wala ye doni ika do ko ay femi nyini ay femi vo ko al wada'i ala to dalaka kalfal fem hiya al jawarihu sab'a ode adama de semo wolo vlay to qalu lahal kawasibu don bo ba wele ko kora ko al kawasibu ko baraka minum لأنها تكسب بها الإنسان الخير والشر أنا ما ديك خير بارب أنا كتور بارب أبي كأنني نزيم وولف لاندي وهي سبعة فين وولف لاندو على يدا بنحنا ما ديلا وأبواب جهنم سبعة وتشوكو كله فندو أي جانب فنا بوندا كه بوندا وولف لاني
haman asallaha be jari hati ni mami Allah subhanahu wa ta'ala kota no sorofen woloflan dola kelenyi ha fataha laha baban min abwab jahannam dala ko be janame da kelenyi la yi bo to ko kele do man ata'ahu bi wahidatin minha Allah ta'ala yo sorofen woloflan be da bon hadama dela ni mami Allah subhanahu wa ta'ala batu no dola kelenyi aghlaq anhu baba Allah subhanahu wa ta'ala be janame bonda kelen datugo o sababu la kabo imma wabil jami'i tughlaqu anhu al-abwab kulluha ni mami yen sorofen woloflan beke ka Allah subhanahu wa ta'ala batu ima sorofen woloflan kelendo ala kotali dafe ko Allah subhanahu wa ta'ala bi janame bonda woloflan datugo kabo o tigima o kore o tigilama o kera aljina sigibaye asrofe woloflan ye munyi nazama ha ba'dhum don getro do ya faranyonga yanga nga saka dursi an ngolo semena ka ta hagili fe kabalo naye ka koloshi akana chense amma kata se aywa anga do labama Allah ta'ala ka tigina sara kayralla ako tujini ala insani sab'u jawarihu ko ala sorofe woloflanda buna adama dela ko lu de be jukuma sama ka se buna adama dema buna adama de nabi chenike abi chenike ne olude nabi nyenike abi nyenike ne olude ko fa ya layta lam tukhlaq wala huwa yuladu ko hal ala kungana oluda hal olu kungana bangi ayene vo uka ceni nyisranya kama barsabu ube masama kata janame tasmana ala kangi shama ako lisanun wa rajulun humma sam'un wa nadhiru ako folo dalane wa rajulu aflana tamase humma sam'u sabana o nyena flaliye aywa flali tloye annanina wa nadhiru o nyena flaliye wa batnun wa farjun humma sab'u hal yadu ako duruna o kono baraye wa farju ka aywa aworona ko e nyefelaye humma sab'u hal yadu awoloflanaye aywa baraka boloye tegemene aywa tegefla assalamu ni fengoloflani ayto anga hagli sabogoro to ala mamana ni alakra sallallahu alaihi wasallam ka sahaba wi alakra banyininga konne ko anga fotanu andala ko ami minano luye alkiyama jodowa min yene vo sahaba mi alakra sasma nyininga na alakra ba ko ama ko hakelati ko ummuka ko alaki badde ndanyen yendale do larabu ba fo ne magalera akoko hal yakubu an-nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim kom mumbi aywa mo biri unuka janaba tasmo bido udaw fe kabu sevra njefe asababu ye munye fu dala ne ka tigale fe nyongoro fo jugu aywa macca jugu fole nyoma nyon nani jugu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un am ala del alaka hakere nyumande amma alaka mando aya hagilto ni vewolo vlana ni mami nyene iporo ni vewolo vlaka kamine balku ya dola inu be kele damine kata si sadoma ni seru la kera aljina denye nu seri la kera janame denye alaka ngishama kuma ko rayni ako fa hafiz alaiha min jinayati ithmiha balma ke balma muso ipura ka ko se kan so kat layla de sira akolashi aka ala kota aywa o sababula kana so fiu aka doniye ni venwolo vla kana so kelenga doniye Allah subhanahu wa ta'ala kota la tafuz bi taqwallahi haqqan wa tas'adi ko ni sira ki toro nununga ko cejelela aywa ebi ala nya sira nya nyuma soro ebi cewda nyena ya ebi muso da nyena ya wo ebi mawda alkiyama mawo ma sira kan ven nun ngolashi kasi bolola kasi nyena kasi sela kasi dala kasi nyefala la kasi kono barala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un daga bana haramu du mi vlasena daga bana surafa mina mi vlasena daga bana giringa jo mi vlasena aywa an zewnde ba antaka tananye kata boatu ko nafa an zewnde ba antaka tananye dabal juga kenawka an zewnde ba antaka tananye ala kota kenawka ala ka hakil nyumande amma ala ka ngishama akon vewolo vlani mami ni ko hakil tu yerla ki pour ne vewolo vlaka ibi wele ko ala nyesranya baw ibi fara ala nyesranya baw ka ibi wele ko ala nyesranya ba nyuma ibi ke Allah subhanahu wa ta'ala teriye o tigi de bi wele ko waliyullahi Allah subhanahu wa ta'ala ka waliyu ala ka hakil nyumande amma ala ko kaka ala yakama ni haka la yini de wada'i ula ni vengolo vla ay ala de deli ko ala kan deme anga seka aywa non tanga non ngana do ala nyingena ibada sangoni wala le yembal make mbal musa yado ko ay femi nyini maka ngani nyini am ala de ala ka ngishi ven non doroma ala kan deme anga sula ala ka ngishi ukana sana wa muradu ho fa shar'i aka fuye ko be ala de ala kan deme anga seka ala ka sharia tanga
akala nyini ahkamuhu alaka kitu aywa na Allah subhanahu wa ta'ala aywa sharia mun wajibi anga nanye kitu shidon kan hagilito olula jeni lahara kuna jabe sorono wa hifdhuha al ityan bil ma'murati wa tarkul manhiyati ako kala bi ala del ala kande ma ngaska sharia tanga akal lanyini sharia tanga nina ode al ityan bil ma'murati ala ko ngaminge anga zeko ke okelila wa tarkul manhiyati ala ko ngaminto anga zeko ke otolila assalamu na hagilito ranina na mbalo don jogo ina ka fatu ni jogo ina na ala binye insha Allah ta'ala kelati sura kaburu kono an alati alkama jodo kenaka anati kala salatu sanve wa misigi aljina kono sigi ko nyumana ala ko noko ya ambele jeleye o fem bele ba yo de nyini dakur nyefla aka doni bunya na ka doni kawri yafe aywa alwada'i wa hifz ash-shara'i ra'ayat alwada'i kalfal fam tangani wa hifz ash-shara'i an sharia tangani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un malma ke balma so e ado ko nunu ye jigi yawi nunu ye ngana wiye nunu mi saka ndega mena kanze alama wallahi an wasarani nunu nye kabwat le karam ko kurawma an wasarani nunu nye kabwa dina kurama an wasarani nunu nye insha Allah ta'ala nunu baze Allah subhanahu wa ta'ala ma nunu nana nege kandega mena kanzama kabwa ngam mazhabula kanzama kabwa dina korolela kubita kuram mondo ko do ambulo nunu ndara kaburula nunu nywana asor mandi am ala de deli hagel nyuma be ala fa ala ko di anambal ma arsama bela jelema ala ko kaka ala kama ma yangoni iba don ko an faw anangara mo ko farla nyonga ka jekulu min la ko kan ngitabu nunu lakana nabi wala ko groupement nabi wala ko leader iba don ko wulila wuluko la mami ñu deme wallahi la ilaha illa huwa wala fena makaka nga wuli mina mami mbana ula iba don ko ne kube fena mi ni ala na kira jebe ala mami ala de deli ala kanu deme ya rabbi ala ka ngi deme mbaye wamu no fe ambu deme an ñu dewnyi nu dona dame vi ami do fe yen sa ka sama ambu dema bara la fo ngafe nunu ngumaka fo ka ke makorata leye fo ka yini nyeye fo ka mene fo baraka koka no kara mi seganda mema no kara an birfini korole mi banga wutwanga anjamu butwana no kara fitne mi noya no kara insha Allah ta'ala ala jebi soro ala ka kile nyumandi amma ala ko kaka ala kama ala ka gatura pamana na ya ka nyini femba nyini odugo temene ko akwatere kama ko fa innaka sa'altani balma kama harazu e ya nyini nefe an aktuba laka jumlatan mukhtasara ko nga kafuni fedo sebe yi ko nga na chaya ko jugo ko nga kundala surunya ko nga sebe min wajibi umuri diyanati dina kiti wajibi yalewna mi matan taqo bihi al-alsina ko nga sebe fena fami ni dalane bi pmani ay wa ta'taqiduhu al-qulub de sukun fana ba seri wa ta'maluhu al-jawarihu semon ba bara ko nga njija ka sebe ni kiye aywa o fennuna balma ke ni yeni nyini ve insha Allah ta'ala minake aku yeni ve mi nyini fe abibe alama abibe ankirama insha Allah ta'ala manyi fala ba jiri la ko abina nge fo ka dakanye ay fem voye sisan ko aterke ya nyini ko ka sabene ka jumlata ka foni fen dola o puma ko ra ta'ifatan min al-masaili aka masala aywa jam aywa masala aywa kulu do faranyonga مختصرة كاكونا لا سوريا أي قليلة اللفظ كثيرة المعنى أكسر أكلو كتابو كلو أكسرو نغا كورو تشاما بالا أفودما كمختصرو وهو محمود في التأليف وتنيدو كتابو ولا فيلا لسهل حفظه على الطلبة كدام مونغا أدرسيلي كنوكو كالانيونغا ني كتابو سبنا وكتابو سبنا ني سركا سبنا كونا لا سوريا كورو تشايا alhamdulillahi rabbil alamin o tigila maka kitabu dursili bi nokoya o de kanedo kitabu wala fili la don sidamba o fe op may ba do kanga folo gafewu o lu debe wala fili shariaka anga siza gafewu nu ba feka kiti kelen wiye gafe kuranunu nu ba feka puma dengele nyene boye o be papier mi zebe e rabi sunaki to papier ko ne ta don yala sera mako ma wal mama sama ami aladil alaka kelen nyumande amma ako kitabu ko abena sabe alama tantaqu bihi al-alsina dalane ka nga pmani famiye ka shahadateni ina fa la ilaha illallah muhammadur rasulullah lil qadir ala nutaqi bihima nembe wajibi maka mami ni abisaka pma wa takbiratul ihrami ani ni jora sella allah akbar folo wassalamu min as-salati an assalamu alaykum fali ibota farrasilila wa sa'ir al-wajibat al-qawliya ani wajibi fento mun ni dalane bu fo ako aka kitabu kon halibe ka be nan fenyi
تعتقده القلوب دسنغو بمنزري كالإيمان بالله إنا فقد الله سبحانه وتعالى لا وملائكته كدا على ملكولا وكتبه ورسله كدا على كتاب كتابولا كدا على كيرولا وبما جاء به كدا فينا كيرونا فمنوني وسائر الواجبات القلبية أن فاتو من سرلي دسكونا نولو يجاكو يبلي وما تعمله الجوارح كوابنا نفني كوكورا غافي ngono semo nga fami mbara semo wolof lamun forje sisa olu bi fami mbara ka fa al taharati ina fa sanya barawu wassalati an salibara wa ghairi zalika an fami den noni op maniere va mi bado ko ja arsala mi forje sisa ja fe benana kono qur'an aywa ayatul muhkamatu ayamun aywa be qur'an kono no be kitu nyefo alakira sallallahu alaihi wasallam ka hadis asa kenama wonana ni kiti mununyi o belejele farale nyonga ko khulasa tomo ko dila ko ke gafe afode ma ko feko kitabu o kitabu belebele bado yede envers salaye anga farafnat le bi avant feya alaka fa wona ngara mako sara kayrala kalam lu qoro munungu ma feya akele ngele belejele ne kitabu ndo bala abe mo kala ninga anga nganaw ka damene kay kata kidal ni kun dara Thierno Omar Kane fe aka kala yorolla aben gafen no jirila ni tara Cheikh Mor Zaki fe ayo fana aka kala yorolla aben gafen no jirila ni tara Cheikh Mahmoud Demba woge fe aben no jirila ni kun dara Cheikh Muazu Salafi aben de jirila ni kun dara Cheikh Sid Ahmed al Bakay Kunta fe akmen de jirila ni kun dara Cheikh Mutar al Kabir al Kunti fe akmen no jirila akma ja ngana muno ndebana no serani mo wi alama u balone u sera alama ala sona ula obi kodla ala kama wo obi kochen Allah subhanahu wa ta'ala kama o kanyina may o jirana akelengele belejele kalamlo segene ndeka ibada ko nde hakika e halibi mbalma ke mbalma muso insha Allah ta'ala nantu ko nunu nga sirala ko sirala bato anse ko dama jirala insha Allah ta'ala barolani barka nyuma minyi anyuru be balo oka ami fatu oka wa halibi ngana muno mbambolo aywa tlelabi o ngana kelengele belejele de benenga aywa alaka getura alaka ngana mawqif al-fasli al-shaykh Fatma Madan Haydara abendeka aywa Cheikh Bouye Haydara abendeka itlobe ngana fefe na nga jamana ka munu ye dina kala ka shido nango semene dula nga sharia kitula ka Cheikh Mahmoud al-Mustafa wage ina fa aywa Cheikh na wage ina fa ngara mako Allah ta'ala ka getura aywa Farid al-Asri al-Cheikh Musa wage abele jele ben ndeka apma balma ken yibolo chorna insha Allah ta'ala bisani ya alama alaka minani no kayama alama andeme anga balo ninga andeu ana muso angu kala nina uka balo ninga uka fatu ninga balma ke niene mine bise alama nete wallahi ngani ngana muno ndoko fiye sita ya do ko no alaka dina shido nene ko ningra kala ndeye na shido tenena ya do kwa shido men nunna atemenu ana kuraw alaka ambalo luka siraka alako kaka ala kama korfa la baye minye wati tara nanye kaba aminyi ngal saba jabi teliyala jango angana do aywa bara sharia nyekena alaka akili nyumandi amma asalama nyuma do nyi ngalike ko jamana ka sisa ko ayera to bu bi fali wolo sa ka dla ka ka sabaraye ko salama bi aywa salama do yera o bi fali kan ke ka wolo woro ka fere olu aywa o sani bawma ko yala ko kiti yemunyi momna nanya saga saga leke ka nga sharia shido ba munu anga don ngana munu nang aywa an ko sememe ula nanyu nyininga luno saga saga li jabi yeminyi nyingal ba ka jabi adamul jawazi o de ayeni mbara mi na yafo ne mbara indi daga al-islamiyya sharia la ni haramu ye ka fali daga kan ka woro ka wolo fere islamiyya fe o haramu ye adalu ye munyi sharia kitab bilil bado bambolo ko muqaddamatul izziya abul hasan al-maliki yadla misra jamana don ba bado do ako fere bundala ko la yajuzu bay o muharram al-akli fefe be na duni haramu ye ko fe ferelti daka kal farasi ina faso wal bagali ani faliba wal himari ananga sofalin idha ashrafa ala al-maut na ayengena sayaka kada munga fen numbi fere bi daga islamiyya sharia la una fade kama na yengera sayaka kwa dona ko falifle la halaya mena sangona tsaga balobile a ferelti daga bile barsabu nafami no sharia bo nyini ala na bi fere o kama no ye doni taliya tsako kabile wa mukadamatigi aya shartiya fere la fo songo ani songo mafin fo nafaka sorala nafami nin nafabi kenay intifa'an shar'iyya sharia nafala aga sora nafami sora fena sharia jemeni o nafay nin nafami forasisa no ye ka wolo yin woro kata fere islamiyya sharia jendeni o ye falila islamiyya sharia jemeni femi ye falila o de ka doni daka
ki yira ku demeni ayi nga kadigali ka wolo woro kata o fere o haramu ne do o cuko kele do fana an zilama ko ni ndake halka falimina ka di ayo o nasara uma o kafiru uma salamiya sharia fana ayo to daka kadam munga lusul qaida ba fanye ko al kufar mukhatabuna bi furu'i shari'ati kafiru ko ubi kuma ledo ala na karaka sharia la ni ayo sharia bolo farawi anyini me an zilama fa cuko mina anyini me uyaru feti no bana o yukungwe alkama joro ni alabo woloma nga salame mangu deme fuila mimbu deme o bayina nine kitiye alhamdulillah rabbil alamin hukmu shar'i min anya jo sisa aya jija kan mine abarak kera jamana ayo anga jamana fandan nani bela jele fa sisa fo kera sababu ye ka dofara fal songoka alislamo anga don shido maw anga sharia gafe ko ka fo ye kuninde out ayo ataye aya semoni mbaraina mami magobi ka dina na semoni na alaka kelni mandi amma ngal filana mul bolla do ngal ke ko ala chauffeur ye wate be olu be tan ka sagidela duguta saraka ko lu ka sel kundala sunya kitiye munyi asalama sheda bi mi fo otigila maye dongo do nana aka dugula sel wati mi mana soray halno kara sel wati kelenye abo sel wati kele sel ko dafa ngana bora kaba dugu dafe sel kundala sunya be damine dugu no ko forowula na yo lu teme ne ko sel wati ko ne ba sora be kata aka wayashila wala ma baka seyka baka wayashila abolu belejele kundala surnya madama naka tanaka segu furanja be kilo biseki an kilo nani bo adon shi do ko hal kilo biseki ko te toroke nga otigila mo ka tanaka segu konnana na sira furum so madugula dugo na sira ka dembe ya mai ko nga dembe ya be ni dugu ina mbishu na shia wala mambi wati ni zikiya o wati kungurni sel wati mi mana soray o sel wati fana abo sel ko dafa ala ka kilin mandi amma ala kambe sababa ma ko rafa laba yeminyi nyingal ba mi nyingal ke ko alsalama mi nadon almami fe ka soro almami yadna ni joko kele wal ma joko flaye ala ka kala seli laban yoro la fana almami fana labana kokora kan nyine ka filika dofara selika yala alabi singi ka seli tiga ka almami talo yoro lawa wal ma bi almami kono wal ma bi munge tigal maka kiti yemi lakhdar tigi mi voigné aywa aka aywa sujudu sahwi babula ni almami mi na nyina na ka wulik aywa ni duru nay mamunu ba kofe o jama ko flaye mami ndamala ko almami nyina na filila ay durna faraka wal mami sikara almam balala ka wul dora le sikara niya doy wal man da doy min sika me bu wul almami no fe min darala ko almami filila ay dode faraka ni durna de otigi bi sigi opma min almami ya dan sisa na damala ko ni durna ay abisi ka almami kono fal mami ka tan ka segenge ka salamu blaka bo sele kono absara ka wuli almami ya dan minye absara ko dafa ala ka kelin mandi amma ala ko kaka ala ya kama بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي يلياتوهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما